drama ya Karangũ wa Muraya na Carol Kim na Triza mamake Muraya ndiguthiraga yatira bado nturathi na mbere na gukoro tukirekererio voice notes kana voice recordings cia Carol Kim na uria arakorwo akiaria. I don't know where ni diwe kuria voice notes ici cirauma, but the truth of the matter ni ati kurerikana ati thauti iyo ni ya Carol Kim na uguo kurario hau ni Carol Kim uguo uguo ni tuonete video audio ikirekererio ikiuga ati Triza ni ekire uru muno ni gukorwo akiruma Karangũ na ino ni miario ya mundu thauti iria kurerikana ni Carol Kim irauga ati Triza ni ahitirie na njira nene muno ni gukorwo akiruma guoko kuria kwa mufindagi, ati alifanya vibaya sana kutusi ile mkono yenye imekuwa kimfeed and that is one thing that kirara karia Carol Kim na njira nene muno. Oho hena audio igi ikiuga ati Carol Kim ti kwenda endaga gukorwo na Karangũ, ni Karangũ wa insistire na njira nene muno, nake Carol Kim akiona Karangũ ni arateseka na maundu maria aragerera ni mane aramufatara na uguo niguo manjirie guikarania. Interesting. This is interesting. Ni mafati mamenye niti ni ndethire Karangũ ningigoka kumwitikirwa ni kuria ndonire ona ni ndiramuherithia na ni arasafa todo nandarorire kiuga ati okay tinigie ndo, but at this particular moment this man needs me. He need a person agere maundu maria aragerera, and that was it. Kwa mundu ke kurehereria mucene wako mundu ukamwira nguhe namba yake umurie kanetikie, but anyway andu nawe ni ari amwe kali wali. That was the least thing eka undu wa mahitia nundu utari mwego na hanini, like mundu darumaga guoko kuria gukuhea gya kuria no na kungikunogia, you just walk out. Ndia kwenda atiriri ona mweri ti muthiru mutumia ucio kumagurirwo ng'ombe igiri, ng'ombe ici cia githunguri ni uraciona magombe manene take ng'ombe igiri ciari na mahu 600,000. wa Brian mundu uguthuire ri no gwikire maundu macio agiakirwo ngina kiugo ona stianinire wiki giciara. Anyway ati Karangũ ni kuiguirirwo tha aiguirirwo aliurumiwa. Shauri for red thighs aliurumia Karash ni kumuiguirira tha amuiguirire and damwirire story no the more this story kuratokea a small update it opens up a lot of things, irahingura maundu maingi muno. Wajanyara nirigete kuga ati muthuri wa Carol Kim before ex-husband nirigete kuga ati ni arenda DNA tondu ni arenda gu confirm ati mwana ucio wa Carol Kim ni wake, na a confirm ati ni wake mwana wake ndekurerwo ni 1 Corinthians. Na dona a screenshot yo ni menyire this is the beginning of another battle na the more drama no tureciria ni rathi guthira the more iraneneha. I think Karangũ right now he needs to like face this thing head on. Afati gukorwo riu a face this thing head on, arirerie undu uyu once and for all, auge o niguo guguthie. Angikorwo yu arenda ciana ni acioe, angikorwo aya marenda mwana ni mo sort out maundu maya once and for all. Otherwise kuri ikaraga uguo gukeimeria kaundu kangi gukeimeria ga scandal kangi. And I don't know what you guys think about this story. Ni ndi maoni manyu megie uhoro uyu. Sorry for red ties gukorwo ati netha aiguirire Karangũ ati ona kuhotanirwo netha aiguirire you know Karangũ wa Muraya. I don't know what you think about this. No comment yo twire maoni maku megie uhoro uyu and mambo itakuwa fiti.